ni igiki cyakubwira ko umuhungu agukunda koko? Jewe ikintu cya mbere naheraho ndeba ko umutipe ankunda ni uburyo donc afata umwanya muri ya busy schedule, cyangwa dufate wanjye twamenye turi abanyeshuri ariko nareberaga ku nshuro ampamagara ku munsi ambaza uko niriwe ntarinze kumuhamagara jewe, donc akakugira une partie y'ubuzima bwe, akagusangiza rimwe na rimwe n'ibyo atari kubwira abandi. Urabona hari ibintu uganira n'umuntu ukabona ibintu akubwiye ntabwo ari wowe wamupushije kubivuga, ariko kuba hisemo wowe kubikubwira kuri jewe it's a sign yuko it's a green flag. Kuri jewe ni ukuvuga ngo washyize muri ya secret, ya parti yawe iri secret utari kubwira n'undi wari we wese, ariko wahisemo kubimbwira. So kuri jewe nicyo ngicyo, hari byinshi n'ibindi ariko ibyo bishingiraho cyane uburyo tuganira, uburyo nyakuriba mu buzima bwawe, uburyo wita no kuri twa tudetaye duto ntari kuba undi musore atamurera.